Бағал жамават, Аллах Субханаху Тааля Адам алейхиссаламны жәннеттен жерге түшіргеннен sonra төлі бола, аннан ызынан адамла, халықла жайыла барат. Аллах Субханаху Тааляны жер башында бірінші адамыны жашлары, аталарыча Аллах Субханаху Тааляға құрман әте, Аллаху Тааляға табыну жолыны башлайдылар. Аллах Субханаху Тааля ол кезуде садақаларын, құрмалларын har kimde жүрегі біле, тазалығы біле, сүйгеніче етіп келтіріп бір жерге салса, Аллах Субханаху Тааля көктен от түшіріп, аны күйдірсе қабыл еткенге саналыйды. Аллах Субханаху Тааляны разылығын ізлейбіз деп, Адам алейхиссаламны 2 жашы садақаларын етелі. Садақаларын етелі, Аллаху Тааля бірінікін қабыл етеді, бірінікін етмейді. Аллах Субханаху Тааля Силик китабында айтады: «Иннама ятақаббалу Аллаху минал муттақин». Аллах Субханаху Тааля Аллахтан қорқмақлығы болғалладан қабыл етет дейді. Аллах Субханаху Тааля ол 2 жашны, екілері де Аллаху Тааляға еткенділі, бергенділі, шығарғандылы. Алай бірнеке қабылды, бірнеке қабыл түйілді. Себебі не деді? Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлық бұла етілінген біле қалғаннан. Бізді бүгінлік күні бізде намазға жиылғаларбыз барыбызда. Аллах Субханаху Тааляны разылығын табайық, жуықлашайық деп келгелі, бері жиылғаланы барыбызда. Бұ жұма намазлары қабыл мұлла. Аллах Субханаху Тааля бізді қайсы жұмышыбызны қабыл етерікті, қайсы біздікі қабыл түйілді. Аллах Субханаху Тааля жаңызда Аллаху Таалядан қорқмақлығы болғалладан қабыл етейсе, мені еткен ішім қабылды деп біз айталықпыз мы? Айша Аллах аңа разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға сорады. Жахилияның заманында Абу Жадан деп бір еркек бар еттейді. Жуықлықны тұтыйды, садақа берейді, жарлыланы ашатыйды, тойдырейді дейді. Еткен ішінен аңа хайыр бар мұ деп сорды дейді. Пайғамбар Аллахың саламы аңа болсын, уғай деп айтты дейді. Еткен ішінен аңа хайыр жоқты, ол бір кере де, о мен Аллахым, сен мені қиямат күнде günahlarımı кеч деп бір кере айтмаған дейді. Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлық бұла етмеген дейді. Бізді еткен ішлеріміз Аллах Субханаху Тааляны разылығы үшін, аны шериатына келішкен халде болмаса, Аллах Субханаху Тааля бізді еткен ішлерімізді қабыл етмейді. Ең бірінші шартларынан бірі, ол Аллах Субханаху Таалядан қорқмақлықты. Абу Дарда радиаллаху анху айтады: «Мені жаңызда бір намазым қабыл болғаным білсейім» дейді. «Ол маңа дүния башында біттеу байлықтан да сүдімлейді» дейді. Нек дегенде Аллаху Субханаху Тааля айтады: Аллаху Тааля жаңызда қорқмақлықлары болғалладан қабыл етет дейді. Жаңыз бір намазым қабыл болғаным білсейім, мені шағатым болуға еді, Аллаху Таалядан қорқмақлығым болғалладанды деп, ол маңа дүниядан әсе ақшиды дейді. Біз кесіміздің халі бізге қарасақ, харкүлік жашауымызға қараған заманда, хутбаға мы келесе, дерске мі келесе, уазға мы тыңлайса, китап мы оқойбыз? Аллахны дінінде алған жорықларыбыз, тыңлаған уазыбыз, аны алған заманыбызда кесімізге жеңілік, кесіме тап келішкен, оғысы Аллаху Субханаху Таалядан қорқмақлық бұламы ізлейбіз. Адамны бір сөзін әшіткен заманда, уазда, кесіңе таплықта аңларға нек сүйесе, саңа ақырында ол жұмышны жеңілік біле, саңа таплық бұламы өттіруге керекті, оғыз Аллаху Субханаху Тааляны разылығына мы жетерге керекті.
Biz dinimizde uçuzlukni, gitçelikni, taplıkni, jengillikni nek izlerge kalganbız. Soruga ne getmeybiz kes bizge? Meni sanımma çarxımma bir kıyav bolsa, abdezimi kalay alırga kerekme dep nek sormayız. Kolumuz sınsa, ayağımız sınsa, namaz koyulup nek kaladı. Adam soruğa nek gerekmeydi. Manga mabıllay zat bolgandı, men endi namazımı kalay eterge kerekmedi. Men avruğamma, kıynalıp durama, darman içemi, orazamı kalay tutarga kerekme, manga anda şeriatta manga ne jol bar dep, men soruğa kerek nek tüyülme. Kesibizini akılımızga kelgençe, jengillik jolunu, ola köbüsünde jahanim joludu. Anı bir janda koyup, Allah subhanahu ta'aladan korkmaklık degen mağana etken işi bizde nek joktu. Ali radiyallahu anhu aytadı. Etken işlerigizden ese ol işni kabul boluruna begirak jarsığız deydi. Namaz etese. Ol namazın kabul mıdı, kabul tüyül müdü? Anga begirak sağış et deydi. Namazını kesinden ese. Biz o sağışını etemiz mi? Biz namazımızını da, orazabızını da, sadakabızını da, akşı jumuşubuzunu etken zamanda etkenme degen atha tiyişli bolayım dep koyarga nek süyebіз. Ahırında biz kimni aldarga süyebіз? Allah subhanahu ta'alanın aldarga süyebіз. Kesibizini tatusuz, mağanasız, ne farzı, ne sünneti жерinde bolmagan namaz etip, kimni aldarga izleybiz? Allah-u Teala'nı. Allah subhanahu ta'alanı aldarga süyüysen, koy da koy ol namaz sana kerek tüyüldü. Etkenin nenesi, etmegenin jengilir aktı. Nektegende ol akılla Allah subhanahu ta'alanı ibadatına süyülgen, ol Allah subhanahu ta'alaga hilikke etkenge sanaladı. Allah niyetin жоғысы var. Karmarga soruğa kerek değilbiz mi? Kalay tabrak eteyim, meni janıma hayırı bolurça etken işimden dep. Har küllük yaşaubuzda imamны ağzından jartı juvapны eşitip, jartı juvapны anılap, eşitirge de anlarga da süyüp, kesine taplıkta etip koyarga nek süyesi. Ahırında ol sözünü de imamga atap. Dinni kim için tutasa? Namaz kim için etese? Oraza kim için etese? Kimge gerekti seni ol ibadatların sana gerek tüyülese? İmama ol ızından tizilgen adamla bula, alanı salları bula, hak mı aladı? Senin namazga süyölgenin bile süyölmegeninin anga juk mu koşuladı? Oğusu juk mu koraydı? Biz bazmallarımızını, din bazmallarımızını gereksiz canından nek tartabız. Adamın etken işlerini kabul mıdı, kabul tüyül müdü? Şartları vardı. Közge görüngen şartları vardı. Ol şartlardan biri, ol belgileden biri, Allah subhanahu ta'ala'nı kadarına, sana bergen kadarına razı bolgan. Allah subhanahu ta'ala sana bergen kadarga razı bolgan. Şeriatına razı bolgan. Ol seni çarxına da, akılına da avur kelgen. Şartqa da, jorukqa da, buyrukqa da razı bolup boynunu ençke büge bilgen. Yüreğini sındıra bilgen. Allah subhanahu ta'ala sili kitabında aytadı. Radiyallahu anhum ve radav an.
Ала Аллахтан разыдыла, Аллах та разыды аладан дейді. Сен Аллаху Тағаланың шариатына разы болмасаң, абдес алғанының шартларына, намаз еткенінің шартларына, ораза тұтқанны, халалны, харамны, чеклеріне разы түйілесең, Аллах Субханаху Тағаланың разылығына izlemеймісі? Сен аңа разы түйілесең дініне, Аллах Субханаху Тағала сені разы етіп, саңа разы болып, жәннет рахматын бергені керекті. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: бір кіші де кірік түйілді еткен ішлері біле жәннетке дейді. Ол тыш қабуғың бұла келіп, жұмада намаз еткенің, ораза тұтқаның, садақа бергенің, ақшы ішлені еткенің біле жәннетке кірік түйілсе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға сұрады: о Аллахның келечісі, сен де ме дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: мен де дейді. Жаңызда Аллаху Тағала кесіні рахматы бұла киірмесе дейді. Аллахтан қорқмақлық болмаған жерде Аллахның рахматынан үліш алалық мұса? Еткен іші біз қабыл болғаны шартларынан дағы да бірі ақшы ішке бұйырылғаныбыз. Бір ақшы ішнесінен екінші ақшы ішке бұйырылғаныбыз. Оң таптырылғаны. Аллах Субханаху Тағала айтады: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ الْحَسَنَةَ. Аллах Субханаху Тағала айтады: кім ақшы ішні етсе де, біз аңа ақшылық берірбіз дейді. Сен Аллах Субханаху Тағаланың разылығы бұла, таза жүректен нафиле намаз етейсің, Аллах Субханаху Тағала анызынан энттада бір ақшылық етерге бұйырма дейді. Сен Аллаху Тағаланың разылығын ізлемейсің ақшы ішіңнен, Аллах Субханаху Тағала анызынан энттада ақшы іш қошмайды. Көзбауға келген есең бір кере жұмаға, екінші жұмаға келе аллық түйісі. Üçüncü жұмаға келе аллық түйілсе, Аллах Субханаху Тағала ол ақшылықны жұмышын саңа ачарық түйілді. Нектегенде Аллах Субханаху Тағаладан қорқмақлық бұла етілінмегенді. Аллах Субханаху Тағаланы разылығын ізлеген, аннан қорқмақлық бұла жұмыш еткенні, жүрегі тыншылықта, рахатлықта жашайды. Ол да белгіледен бірі. Аллах Субханаху Тағала айтады: «Мен амила салихан мин закарин ва унса ва хуа му'минун, фаланухияннаху хаятан таййиба». Аллах Субханаху Тағала айтады: кім ақшы ішні етсе де, еркек ру болса да, тиші ру болса да, біз аны ақшы жашау бұла жашатырбыз дейді. Тыншылықта, рахатлықта, жүрек тыншылықта. Ақшы ару жашауны аңа берібіз дейді. Байлықны сүннен айтмайбыз. Сынау боллық түйіліп деп айтмайбыз. Алай ақшы ішлені еткені, ибадат жолында барғаны, Аллах Субханаху Тағалаға табынғаны, баш ұрғаны, құл болғаныны жүрек рахатлығында жашатырбыз дейді. Дағы да белгісі адамла сені сүйерле дейді. Адамла сүйгені, ол да ішіңе қабыл болғаныны белгілерінен бір белгі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллаху Тағала біреуленні сүйсе дейді, Джибрил алейхиссаламға айтады дейді: мен мұны сүйгенме, сен де сүй деп. Sonra Cibril aleyhisselam meleklege aytır deydi: Allahu Teala bunu süygendi, siz de süyügüz dep. Sonra köknü akılları ol adamını süyerle, jerdegileye de anı süyerle deydi. Bil, halkın içinde sana kıngır karı isele, seni süymüyor isele, kesi kesinge etken işlerine en tadacağından bir karap gör. Kim biledi? Seni günahların vardı. Belgileden en tada bir belgi etken işin spassız etken, gitçe etken. Allah subhanahu teala aytadı: "Vellezîne yu'tûne mâ âtev ve kulûbuhum vucile annahum ila rabbihim raci'un." Allah subhanahu teala aytadı:
etken işlerin etkelle deydi. Yürekleri de kıynalğalla Allahu Teala kabul etmey koyar dep deydi. Allahu Teala'ga kaytırık biz bu işlerini etkenlikki ala kabul bolganmılla bolmaganmılla dep jarsıgalla deydi. Namaz etedi, oraza tutadı, sadaka beredi, akşı işletedi. Ala yol bolup barısı da azdı. Men jukka jaramayma, meni işim azdı dep kesini etken işini spassız közden karagan. İşi kabul bolganını belgilerinden bir belgit deydi. Kesini gitçe işçiklerini ullu körüp turuysen, manga jetken joktu dep. Men namaz eteme, men oraza tutama, İyikka bir kere jumaga keleme, dep kesini etken işini köptürüp turuysen, bil Allah Subhanahu Teala sana razı tüyült. Etken işini de kabul bolganına ullu şeklik bardı. Ayşe radiyallahu anha aytadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ayatını eşitken zamanda o Allah'ın keleçisi ala arakı içkelle urlağallamılla deydi. Ol korkalla Allah'ın alına barık biz dep korkalla etken işi biz sıraf bolluktu dep korkalla namazımız da orazabız da kabul bolmay kallıktı mena arakı içemi mena tütün içemi mena urlagan etemi dep alan üstlerinden mi baradı hapar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı uğay o Sıddık'ın kızı deydi. O Abu Bakır'ın kızı uğay deydi. Oraza tutkalla namaz etkelle, sadaka bergelle deydi. Arak içkenini haparı yoktu. Arak içmeydi, tütün içmeydi, urlamaydı, günahla etmeydi. Namaz etkelle, oraza tutkalla, sadaka bergelle, alan üstlerinden hapar barat deydi. Allah korkurga kerektile kabul bolluk mudu etken işleri biz deyip, sonra anı bula birge günahla etip duruysen, kesinge dinine, uçuz karıysen, Allah Subhanahu Teala'na kabul bolluktu deyip, korkurga gerek değil mi? Osman ibn Maz'un şehit bolgan zamanda anası aytadı. Allahu Teala sıyın kötürgendi yaşımı dep aytты deydi. Şehit bolganda, kazavatta ölgende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Kaydan bilese Allahu Teala anı sıyın kötürgenin dep aytты deydi. Men Allah'ın keleçisi bolup turgallay okuna kesinme bazınmayma dep aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men Allah'ın keleçisi bolup turgallay kesinme bazınmayma tambıla ne künge kelligimme bazınmayma dep aytты deydi. Alay yaşına akşılıkını umut eteme deydi. Umut et deydi. Cennette dep aytma deydi. Ayşe radiyallahu anha Sabini asrap para turgan zamanlarında, alıp para turgan zamanlarında ölgen Sabini aytты deydi. Cennet özeni bolsun sana, cennet çıpçıklarından bir çıpçık günahta etmedi, amallıkka da jetmedi dep aytты deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem andan başkasıva Ayşe dep aytты deydi. İmam Nawawi aytat, Ayşe'ga ol sabige okuna, cennetni çıpçıklarından bir çıpçıktı dep aytma deydi. Aytma şagatın bolmagallay bu cennetlik dep. Sonra biz dinimizge sıy bermegen, tap düşken zamanda jorukladan kaçarga küreşkelle, boynumuzdan sırtımızdan Allahu Teala'nın buyruğun atarga küreşkelle, dinimizni satıp aylanalla keçede künde Allah Subhanahu Teala kabul eterik mi namazını, kabul eterik mi orazanı, sadakanı, anı sünnen sağış etken biz mi? Din bizni kolumuzda oyuncak mıdı? Tap düşkende arı bura, tap düşkende beri bura tururça. Allah Subhanahu Teala dinimizni bizge cennet yolunu dep bermegen miydi? Allah Subhanahu Teala dinni ulusun ulu yerine sala.
Gitçesi de жоқ dedini bizni, har birin kesini жерine sala. Cennetim üçünde, ahiratım üçünde, kimden de alga, men birinci жарсырға керегімі unutmağallayına. Жаш адамла har zamanda da ullu kölüllü. Alay ne gelse de, жаш adamны kolu jaralı bolsa, kolu sınsa, barmağın kesse, abdezimi kalay allık mı, namazımı kalay eterik mi dep, 20 kere katlap soradı. Kabırını başından karap turgan kartlarımız, ullularımız, dillerine ullu köllünek bolallar. Ullu köllünek bolallar. Keslerine hukmu çıkarıp, namazların koyup nek tohtaydılar. Jaş adam ullu köllürak bolurga kerek tüyülmüdü dinge? Kartırak katırak bolurga kerek tüyülmüdü? Ajalga ekisi de başka közden karamaymıllar. Allah subhanahu teala yaşыбызны da kartыбызны da dinine uçuz karamağallayına, yüreklerimizde dinli jorukların ullu etip, mağanalı etip, Allah subhanahu teala'nın razılığına jollarımızı ızlagan kullardan bolça Allah Teala nasip etsin. O sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem.